brown layer ya anu lang vek anita anu lang vek kan da ko ma tin hoi hian arpa kada a te hi no khoi lai ka tom boka hi white leghorn zo zon kan khiat dan thiam dan tu chuan artui avar tui thei chiang khan ta hi white leghorn ani bok ta ta hem brown layer kan ti keo thin khami tui tu khani thin ta a ta hen offline pakhat om mek boka ut afun keo chen to ku ala op hi chuan hi boiler nita boiler ho tin kan da ta a so in pakhat ani ta hian boiler lian hon ama an he tilai hian in white leghorn tho khan ama Brahma khovela ar lian ber chian ti le silky hi lo la thleng lawa hei da na tur te hi alo om ta ti hian ar in pakhat zok ta pon lama chuak lok teila ku ta khuan an si asiam lek na khuan ta khuan a palhlang an oma khuan heta khuan a pula khuan kel ten om bok ta mi ina hian brown layer tui ho kha anom ve bok ta brown layer pa le leghorn pa ta khuan anom ta kel anom bok ta kan chuk thla china hi ar pom na ni hi mal soma ania taian kel ho te kan da an rai me ka kel po hi vokina kan da tin fel ve ton ya apa ho white leghorn pa te brown layer pa ni kan khal then ve nual to cho le tui tiang kan da top ta somli bor vel an oma ta hian thaklam ina khan om boka lo om da thayang ranga hi brown layer nitina athaka anau te anu hlang ho kha ra ni bor vel an ni kha ka son thak na tu te ni kha lo ten in hi hian thang lam pang tian bo ruak hi lut that tur ni arin hi akui ho om la phei tu kan chua lo wang hian deep litter system ang khani an vol da hi hian an tui ve tep to ni heng ho po hi yamal so man cho pe cha cha cho hin he lo khop maya hit management hi pek dan tu dik da ka pek chuan hin no lang vek an ta